Nasekuseni mhlobo wami ngicela ukubingelela egameni lika Kristu Jesu. Siyambonga uNkulunkulu lo uNkulunkulu losinika kuphila. Sibonga lokho ukuthi uNkulunkulu ungebolekile lelithuba leli kanjalo nawe mhlobo wami ukwebolekile. Ngicela ukuthi namuhla nje kuseni mhlobo wami sesike sibukele ivula uNkulunkulu. Siqhubeke nesihloko lesithi konke kunesikhathi sabo. Siqhubeke nelivula uNkulunkulu nje ngithi awuthatha nje indzaweni lapha yana incwadini ya Ruth. Emagama athithe chapter 1 na chapter 2 na chapter 3. Indzaba lena lesiyetayele bantu abakethu. Lithi livula uNkulunkulu kwakunalenye indvodza lebekuthiwa nguElimeleki. Lebekathethe inkosikazi ligama lakhe kunguNaomi. Lithi ke livula uNkulunkulu kwake kwaba nendlala ke manje eveni laseBethlehem. Kwabita lokho ukuthi ahambe Elimeleki bana Naomi. Bahambe bayofuba bakhweshe babalekele lesimo salendlala bese babhekene naso kulelo live. Lithi kwabita lokuthi bahambe baye eveni leMoab. Lapho baya kukhosela khona lapho belikhona lithemba lokuthi kukhona labangakufaka ethunjini. Lithi livula uNkulunkulu ke indvodza yaNaomi seyifikelwa sikhathi ke seyiyafa. Wasala Naomi wasala nemadvodzana akhe libeka amabili. Lithi ke livula uNkulunkulu ke lamadvodzana nawo ahamba ke afike esikhathini lapho khona abe sathatha ke athatha indvombi atenda bafati. Ngosiyami bathatha ke la kulesife semaMoab. Lithi livula uNkulunkulu kwahamba sikhathi ke lapho khona nalamadvodzana alomake lamabili lebekade athetheke Ruth na Orpha. Kwafika sikhathi nalamadvodzana nawo ashona khona. Nkosi yami ngoba tonke tintfo phela tiyenteke ngesikhathi. Kuye Naomi kwase kunaye lithemba lokuthi lokho kunala madvodzana tangisita tanginakekela. Njengoba livula uNkulunkulu lifeta lithi nalabo makoti vele bebanesandla bebamnakekela maketala wakhe. Lithi livula uNkulunkulu ke asayafa nalamadvodzana Naomi. Tintfo tabonakala tibheka phansi tingasahambi kahle. Nkosi yami lithi ke livula uNkulunkulu Naomi wase sekubita kuthi manje sale ke afune kubuyela ifeni lemtsabu, abuyele efeni lakuba, abuyele esifeni sakubo ngoba tintfo bekubonakala nakuleli life leMoab sidinga mahambeli kahle. Waya khona angilophelele but kwabita ukuthi nasaphuma abuyele ekhaya emuva, abuyele sekangasilo phelele, sekahlephukile. Nkosi yami lithi livula uNkulunkulu Naomi wasiyawabita ke labo malukatana. Wathi nakababita labo malukatana wabatshena lokuthi mina sengihamba ngibuyele eveni lakithi. Lithi ke wathi ke buyelana emakhaya kini nani kuboba beweno ngoba nyalo lesimo vela sisafuma. Lithi livula uNkulunkulu labo malukatana laba. Lithi ke asakhulumele inkulumo leyo kuna Ruth akazange avuma, akazange ayivumela lendvo lebekayitshelwa ngumaketaka wakhe. Lithi livula uNkulunkulu Orpha weda wafike wamanga unina dala wakhe. Hayi wase uyabashiya uyahamba. Wende njani Orpha na? Isikhathi ngoba yonke indvo inesikhathi sayo. Nkosi yami wabona ukuthi
wabona ukuthi opha wasale vele ngehlukana nalona wekunene sekude la kangangisida khona noma bekungathiwa angaba nayo indoda sekangeka sakhona nya lokudala bantu labangangithatha indisi ke wase ubuyele emuva opha so ufuna ukuphila ngeyakhe indlela kunento lengiyithanda konga Ruth bantu babake lithi livula uNkulunkulu Ruth wanamathela kumaketala wakhe wahamba namaketala wakhe uze ufete emagama Ruth uthi la uyakhona make nami ngiyawuya khona la uyawufela khona nami ngiyawufela khona sife sakho kuyawa sife sami ingosi yami lithi livula uNkulunkulu ke wahamba ke namaketala ke Ruth kunaki kakhulu kunalendvo lengiyifunako kunalengcingwana lengiyifunako lithi sekabuyile ke manje lesekabuyile naWom na Ruth lithi ke sima sizange sesike sibe lula ithini bathi zange setihlangana kwabita lokho ukuthi ke manje aphume ngoba naWom besakhulile nemandla sangasekho ngosiyami kukude lapha kubeke etiko thini better ngosiyami kathalala etiko lithi ke livula uNkulunkulu kwabita ke ukuthi lo makoti aphume ahambe ngosiyami ayawufunafune mathuba emsebenzi lapho bekangabamba khona lapho bekangawashatija khona lapho bekangawashata impahla khona kuze kube khona la kangakuthola abuya kuhle namaketala ingosi yami lithi ke livula uNkulunkulu lo makoti lona waphuma Moab waphuma hamba hlwathika wathi nakasaphumile wathi nakaphuma wabona labanye basebenza ensimini ngosiyami wabona labanye basebenza ensimini ngosiyami wathi nakababona wathi ngosiyami ngabe bengeke nifane ngihambe wahamba waya kubo wafike wabuka wafuna ukuthola ukuthi ngabe ngibani lo baphethe ngoba yonke indawo phela iba nomuntu lobukile kuba nomlondiloliso wathi nakafike wayithola le nduna wafike wathi nduna ngosiyami bengicela lokho ukuthi fane nje nginilandzele ngemuva kade ulale etiko lekhaya nginamaketala manje nasawude emandla kepha mina emandla sekhona afane ngisebente la ngemuva kwenu la senifune khona fane ngosiyami ngikhwimite nami kuloko lokungenteka kusale ngeliphutha fane nami ngithi ngikuthathe ngihambe ngisilasile ngikhone kudla namaketala ingosi yami mayelo makoti madoda uyamangalisa ngoba abakhona bomakoti labaphilile phela ngosi yami labakhona ukuphilisana nabo maketala kwakhona bomakoti labayinkinga labangakhona ukuphilisana nabo maketala futhi khona uhlobo lwabo maketala lolungakhona ukuphilisana nabo makoti abeyinkinga maketala afuna imali yonke yalendvodzana besolokita kuye phela kane nalo makoti phela lo kane ndvodzana seyinamakoti phela senguye lo makoti sekumele tibite yena letini ingosi yami bathi simbonga uNkulunkulu ukuthi lo makoti lo abefana namaketala wakhe nalo maketala afana namakoti ngosi yami sengikhulume nawe makoti asokube makoti lo kahle na sengikhulume nawe maketala asokube ngimaketala lo kahle ukhona ukuphila nabo makoti bakakho ngosi yami asokube ngimakoti lo kahle ukhona ukuphila nabo maketala impilo yendlula lapho ekutheni kube nephiliswana emakhala amaningi afila kuphiliswana ngenxa yamakoti ngenxa yamaketala ngosi yami kunalento ke lengithanda kongarule lithi ke abekhwimita la ngemuva ke Ruth kwabo egameni lenkosi abekhwimita la ngemuva lapho bese bafune khona lithi wakhwimita ke ngosiyama sakhwimita wase uyafika Bowazi wasinakafika wathola nalo makoti akhona wase uyambita uyabuka kulendvuna ukuthi ngabe lo makoti ngwakuphi lona lokhwimita emva kwenu base bamtshena bathi ngiRuth lo ngumakoti waNaWom ngosiyami umakoti wanawo wasukhuluma naye wamvusela bakhulumisana wathi hayi ungasabi makoti ngosiyami lokho ukuthi nje ngiyabona uyasebenza
uventa uyakhwimita la ngemuva ungesabe. Wamnika ke Nkosi yami ukuthi akachubeka akhwimite, wawayala nalamadoda athi ningabokhwimita kakhulu phela. Nkosi yami, ngoba phela nalo makoti bekamuhle, wathi nakabuka napho kwazi wathi Nkosi yami fane ngcwele kulela thafa. Nkosi yami, noma bekasengaphimisela, kepha-ke egcineni lento yayinjengoba injalo, ngoba tonke tintfo tinesikhathi. Nkosi yami, wanikwa ke lethuba lokuthi aqhubeka akhwimite ngoba bese kufika isikhathi. Wakhwimita, wabuyela ekhaya, wabuyela kumaketala wakhe, wambuthi wathi ngabe ukhwimite kuphi mfana? Wamtshela wathi ngitholela abanye. Wase uyambekisela insimu, wase uyabona lo maketala lokho ukuthi hayi insimu yaBhowazi le sihlobo. Nkosi yami, njalo ke lo makoti abechumeka akhwimita imihla nemalanga, and kuze na ufika chapter 3 and uNkulunkulu wase lo makoti umentela ifeva. Nkosi yami, waphinde wathola umento ngoba bese kufika isikhathi. Nkosi yami, ngifuna ukuthini namba nasekhaya, konke la mhlabeni kunesikhathi, konke kunesikhathi. Tintfo ngabe empilweni yakho tibheke phansi, timabhekedwane. Asenge ngikutshene ukuthi konke kunesikhathi. Ngabe ngimba sekhaya uthi nana kumele ngabe ubeka libhodwe etiko, kube bede lo ngakhona ukubeka bhasemandi abe khona, but kube bede lo ngakhona ukuhlanganisa. Asenge ngikutshene mfana sekhaya, tintfo lamhlabeni tinesikhathi sako. Kwase kubonakele kwangathi tintfo kunawo mna Ruthi atihlangani, but uNkulunkulu wase uphinze tintfo uyatibisela, watibeka endzaweni yato. Wase kuhamba kahle, wathola umento lo kahle Ruthi, taphinze tintfo tahamba kahle, taba ngcono ke kunakuqala nangilesikhathi lapho ekuthatheni kwakhe ngilendvodza yakhe. Kwente njani Ruthi? Kugcwaliseka isikhathi saNkulunkulu. Nkosi yami, kunaletinye tintfo lamhlabeni letendekako uze uthi wena Nkulunkulu ungilahlile, Nkulunkulu ungifulathele, kanti uNkulunkulu akafulethelani. Nkosi yami, uNkulunkulu akashiyani. And lithi ke livula Nkulunkulu wasuthola umshado ke Ruthi. Nkosi yami, ngifuna ukuthini na? Ngifuna ukuthi kule simo lokuso qhubeka ungaphelelwa ngemandla, ulingise Ruthi ume, and uNkulunkulu uthaba nawe. Konke kunesikhathi lamhlabeni, kunesikhathi sekuthi tintfo tike tibheke phansi tiphindze tilunge, nangabe tike tabheka phansi tawuphindze time kahle. Nkosi yami, ngoba uNkulunkulu emathuba uwavumela omabili. Nkosi yami, kunesikhathi la tintfo tihamba kahle khona, kusikhathi saNkulunkulu leso. Kube nesikhathi la khona tintfo tibheka phansi khona, so lo sikhathi saNkulunkulu. Nkosi yami, tintfo tasetima kahle kuRuthi. Asenge ngunitshene mfana sekhaya lokho ukuthi nawe tintfo titakuhambela kahle ngalinye ilanga. Sengikutshene mzalwane, tingabonakala tibheke phansi titawuhamba kahle nganye ilanga. Asenge ngikutshene mfundisi wami, tingabonakala tintfo tibheke phansi titawuhamba kahle nganye ilanga. Asengikutshene mbishop wami, tingabonakala tintfo tihamba kahle nganye ilanga. Nawe Nkulunkulu utakuhambela ngoba konke lamhlabeni kunesikhathi, kwenteka ngesikhathi. Ngifuna ukuthandaza nawe mfana sekhaya, abese ucabanga ukuthi ngeke tintfo tashintsha. Asenge ngikutshene uNkulunkulu wesikhathi, konke kuyenteka kuye, unesikhathi, unendlela yekwenta tintfo. Nkosi yami, konke kunesikhathi lamhlabeni. Melela isikhathi saJehova, musa kujaka tintfo, musa kufuna tintfo ngemawala. Tonke tintfo tinesikhathi lamhlabeni. Melela isikhathi saJehova, musa urasha, musa kuthatha ama-shortcut. Tonke tintfo tinesikhathi. Nkosi yami, tinesikhathi. Sengiyathandaza Baba, siyabonga egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Moya wababi, moya waNkulunkulu, ulekelele nangumlaleli nanamuhla babe ekuseni egameni likaJesu. Angimati ubhekene nasiphi isimo, kodwa ngiyabonga babe
ukuthi konke kunesikhathi kuwe. Tonke into timiswe nguwe ngeyakho baba indlela. Mahambele nkulunkulu, mahambele ngamandla akho lamakhulu. Ngiyamthandazela egameni likaJesu kuso sonke isimo labhekene naso, akathwalwe nguwe, ahanjwe nguwe egameni likaJesu Kristu. Uyingcwele nasekuseni, methwale Nkosi besalahla ithemba. Wena unguJehova lovuse emathemba. Nkulunkulu akubusisa benawe, akwethwale in the mighty name of Jesus Christ. Amen.